Onda ovaj će biti kad se možda njim. Evo, to je znači za... To je dobro, živio. Dobro došli. Si dobro? Odlično. Evo ja kažem, predsjednik ima. Ako ne bude, dok ne bude još ovaj gradonačelnik Zagreba... Kilometar, jel? Doli niže ili gori? Prema Crnoj Gori. Nimka kolina. Ali držali smo. Dobro, tamo je jedno klizanje Brčkom i to. Na polovica 11. i polovica 12. Da, ali ovo je... A ja kraj